Aparmangta Kristu Jisu nanu kudu boy boy lentbe nya jinal mondolo sura unity creation jadi tinggal Kristu na tani yimga tanang sudah gadaku bidun susuna sering takusi ko jigi ba like share comment subscribe sidang benda ko dili video na mang bokan aman nyang bi sim nende channel nya nama subscribe ame benda ti atang dili video na mana mang nyang te datang japa punyang ji oseng ano galang iro galang java itikan habisyo na nam galang be tbe dinyeti pottono podiba wo monne bujiba bible nanga ta kinol tabi kinola kinole monna lengden agan lup bideti entina dirnan da garbiram batte bible kinol na yam the kinolan agan lutan porjonto kinol bideti kୌଣସି ଏକ ବାକ୍ୟ ବସର କିନୋଲ ଦିgne ବାତେ ଡେଲି ଗାମ୍ବେତେ agan luda entat alle kuni kampola wadat kinol tabi alle kinol dakuna bindeti dakuna ti alung monalung le ganu usur matan ogal le kan garang gamang agan lu binasan alle seng bin ogal bindeti sinta bindeti dhyano प्रभु जो वाक्य शिक्षा देवे ताहा दिवारात्र मनरे फली अल्लेन बाइबल किनोल तबी जो अल्ले आगंदु ताय पर्यंत कुनाती अल्ले मना अल्ले गनु सुर बाते गाती डकुन बिदती आगंदु दायंत दो के खंबो कितुना बिरना बाइबल स्वरण रुधर संचय करिबा दरकार अनाइम बाती दितोडो कुम बिरना जी अल्ले नुगर रंगले संत लाडा कोबिन देती अत्र अल्ले नाडो गो लंगने dekam birna ji angan ta kino tebi manring na leng len anaknya na leng len anyan ram na bindeti siko den alen aboy Kristu manring na leng len bo nyang namar gina delang te dek bo kampola na len akino tebi dile Kristu namar len nyang namar ji purno agroh soito kino bindeti prerito 17 tharo 11 dang na nidol dako alen अनुमेगम बातें किनोल बिंदे पूर्ण आग्रह सहित किनोल बिंदे प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करिबाको पड़िबो दिले दिना अनुसंधान करिबाको पड़िबो प्रेरित 17 तार 11 एई समस्त सत्य कि ना जानिबा दरकार प्रेरित 17 तार 11 कबिरना का खबोला किनोल लाइट करा सक्कै ओडे जाडी ओडे जा आतुन जिमित आकलम बिंदेती दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करबा दरकार कितो सहिता एक थार दोही तोगाल तकाट कितोन आबिरनाजी अल्लेन आइमले डकुन बिन देते आहार अपेक्षा ताहांक मुखर वाक्य संचय करबा को पड़िबो आयुब 23 तार 12 गागाना यातगब जना तिरम गागा तिम गागाना सरिंग कितोन आबिरनाजी अल्लेन tertempin deti ukar lena ambe jangna barat kichi jo jette bade ambe baksa la jangte idra sin jangna mar gamla abi jangna bir bahut chorcha na idra sin jangna mar gamla jisun anang namar jadang jangjang eti migal janang namar ji jisun ati mban janang namar ji de koliji यागमेन्यम तुरुंगा सिको जिसु नाजन नामरा जारो आसेडा एति सरिंग रुंगबा यिरेतिन द मरिजंगडान आलनकाम यिराचे रनतिन यांगजी कुन सिको जा आइन जाबो न्यांग नामर दखल देखनि न्यांग नामरा दि गलम लक थिएजी दलेन आबोय जिसु कोनि मते गुटे स्टूडेंट न्यांग ना पसे जिगाम दा जनो गदिएजी जिसु बोल्लर जानी चंती kan nyanang namar nyenji kana itu mangnya sering nyang tinji etgamnya nyang taido orang ada ulta pada meti शिशु मानकर ट्रेनिंग पीरियड तिला है सेति बे अगल लुडे जानang ani je angsa dam ko jisu ada wal di de jisu janang galameti ni kan janang namar ji agal lude jatasan ani angsa le ai jadong baroki arab sui bire agal ludok dinget ji etiko Allah janang ten Nyang tim bibuan, dila nyanang mar or dikon fast wana chinyang nabi
Sur kitu na abanta aja mang andan yirtubi ichinyang nabe. Dile angka aja Sunday school ba yirtubi nyanang maranji alle pastor na maksar ichinyang nabe. Atan alla boy nyang na maranji na. Alle anyang timbe nasan kitu ka sur banta kitu na abanta aja maksar andan anyang timbe nasan. Ranu kudungan jirre oke alle ichinyang nyang beji. Kitu ko je kuno si ব্যক্তি behai paronti. Manreng na dile manran amang sering yang nabi deti. Ala jadi tin dile Kristu bunyang wa ayangnya tonanya ji. Kristu manreng na len Kristu Bible salle ala na yang namaranji. Do ala baksal yang nabi deti. Do ala jangral ngamarang bideti. Angat ala baksal yang timbi. Bible ganlu lakti. Angat ganlu lakti. Jadi tin ala dirnal ngamarang lakti. Ala rangan perjanjian tatasan. Didir ganda amang gomar jarang ala basudabi. Ora amang gomar ji ala perjanjian jarang ala basudabi. Osat tamai putit tin yana ngat tilang tin bangsa or jajari or jola tunjing ne titasan doong ben hitungan royongan titin. Amang gomar asan numar daci beda amang gomaran ji perjanjian jarang bangsa lagu pa presiden daci tasan katanya ala Kristu ngan dile man rasi ko jan nyang na maranjina. Kitu dong belum sita beti kudu bi boy lem tebin. Amen.